Ngizwakalithi abhethishiyawo enkule wamfowamkhize kwelakithi uma siwongokusho kalusenzela khona basithuka bathi siyancethezela mfowamkhize bese ngithi wayivuma uNkulunkulu umfowamkhize uqubhula amanzi adungekile kusena zecala njalo enkathakusa bese ngithi umkhize ongalanduna amafika inyanga itshelile anofika enzela ngiqabetho vele yabusa kokabazela ngizosho kufishane ngoba akanaso isikhathi eside efikile empilweni yami kodwa ushiye okukhulu kakhulu ekutshalile mhla eqala ukungifonela bengilazi igama bengingamazi wathi saliwa nguNkululeko wamkhize ngakini wathi mkhaya senidumile ngishawo nembezi ukuthi aze ngisize ngalutho wathi into engiletha kunina abaculi bangakithi ngifuna ukunisiza ngoba sichoma ngane emazweni sifika bedlala ingoma zeni kodwa akaze nginisize kanti ngiyakwazi ukusiza abantu ubhuti bazi ukuthi kumele silale sidlile bebuka ama status ethi indoda kwaphela inyanga aze ngube umqasho urentile uphila kanjani asifakele ukuphila singakaze sicele lutho thina nje wasikhuliswe ngokufana nangomtsizwa siyasaba ukucela ngisho umuntu ekuvule izandla siyasaba sibuka ukuthi mhlambe siyaphoxeka kodwa ibekwazi ukunderstand ukuthi siyasaba namhlanje kulahleka umfowethu njengoba ngila baningi abafisa ukubala kodwa uvalo liyabehlula angizile ngoba nginesibindi ngize ngoba bengiphila iqiniso ngizobhala nangumuntu engiphila naye njengamanje nengisazophila naye ukuthi ngizobe ngingaphili naye ngoba ngifuna ukumunca something ngiphila naye ngenhliziyo yami noma engasekho ngiba loyal kumuntu uyoze ngibe loyal emndenini wakhe ngishe inganeni zakhe bese ngahlanganisiwe imali siyahlanganiswa umculo wangikhonza ngomkhonza noma yini eyokhulumeka kabi ngoba masimpostile bakhona abasho ukuthi nimpostelani lo muntu kanje mina kaze ngenzele lutho lubaza ngikhombe ngesibhamu ufike waba usize empilweni yami sincane isikhathi engimaze ngaso mfowethu mfuqaba mama ngicabanga ukuthi ngimaze kade kunomsebenzi kababa lapha ekhaya sifishane kakhulu kodwa akutshalile empilweni yami eningi kakhulu engeke ngikufihle umfowethu wathi saliwa ngifisa ukuthi ngikuthengele imoto ngathi mfowethu ngicela ungangithengele imoto nginekusasa elihle emculeni ngizoyithenga wathi yini ofisa ngathi khona engifisa ukwenza wathi yini ngathi ngicela usenzela into sinodadewethu selamana nami ondoni eyokwenza ukuthi noma ngabe nathi singasekho emhlabeni sa wathi ngathi sinomcimbi ona 9 years siwenze sitolo awukhuli wathi sizowuthatha siubeke eBay lo mcimbi athi mina eBay idinga izinto ezinkulu iteji zibize u200,000 500,000 asinayo lo mali ngoba siubeke ethilo ngakithi ingoba asinawo amandla okukhulisa wathi sekukhona ngizonisiza nami ngangithi ngicabangele kusasa insuku kweseyishesheza phela zakhe umcimbi ubuzoba nge14 ngesonto elilandelako angazi noma siuqhube noma senze njani angazi noma siuqhube noma bakhona bawongena ecathulweni noma kushuthi kuyaphela ngomcimbi siubuyisele esitolo asazi sesibambe imhlangano mhlambe i4 asazi kodwa ke uNkulunkulu akaze ngahluleka mase kushaya isikhathi akukho okungenzeki bangabe ukuthi kwakudala ukuthi kuyokwenzeka ngithi dudu makhize ngithi dudu ingane zakwethu engoma kodwa bala ekhaya umakhobisa uMankosi imina lo ngangivumisa endishini lapha kuMankosi ngithi hey ulolu size sikulo abanye bayaste hey abanye bayastabuke abanye bayastabuke cela ukudeduza wethu Sanmonani. Sanmona. Beapela. Oh no mama bizindlu zodaka. Asivumeni sonke ke ngoba phela siyakwazi ukucula sonke ngithi. Lemlomo esikhuluma ngayo indaba engasifuni iyona le first cule ngayo. Oh no mama bizindlu zodaka. Usekaya la, usekaya la, baba.
Siyabala sonke lushameni kuphela. Akushiwo kimi lokho. Gibeli basi. Asilanga ngithilele balukuthi. Asio nalushame. Lingadini isikhathi sizosihle impela nje. Uyamazi uNkulunkulu kumfoka mkhize empangeni. Umabona bula we. Umabona bula we ngenyoka yezo. Umabona bula we. Umabona bula we. Umabona bula we ngenyoka yezo. Bafowethu